Yeah.
إسياس 46 كسع أرجناهم أنا كسع تشي بدما كتصوركم أنا جبركم أنا ون كدقفكم كتصورن كدحنني يبلك على أملاك هاليلويا እግዚአብሔር كسب شبتنا كسب أرجنانا هاليلويا نسوخ يحلونا هاليلويا እግዚአብሔር أبزي مدبون إحنا عين حلفنا نا እግዚአብሔር علامة بهوتنا كي تفتم عين حلفنا هاليلويا اتنريو أبزي جزينا أي وسدناني هاليلويا دم يسوع كريستوس أبهوتنا قال دم يسوع كريستوس أبزخنا يحلونا هاليلويا انتهي بالكلام لا زقت المرز كون تساتهم حنتي قبركم نيا كقتلكم من يزبل مرزكم حنت سكند أي بكاني حنت سكند مرزك ستك تموت حتى إذن سمع زلنا جن كل تسمون يبكى هاليلويا كيف لتنا ولا كنت تنكفنا أي قربناني هاليلويا دم يسوع كريستوس الله هاليلويا مغنياتو እግዚአብሔር አምላኽና ልዕሊ ኩሉ ካብ ልዕሊ ኩሉ ዘዓብዩ ሃሌሉያ ነቲ ንሪኦስ ዓቢና ይንሪኤና ምክንያቱ ጎይታ ዓቢ ሃሌሉያ ንኽኣልነት ጎይታ ኣይንቕንሶና በቲ ንሰምዖ ነገር ሃሌሉያ ስም ኣምላኽና ይባረኽ ደም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክነእውጅ ኢና ሃሌሉያ
هاللويا سمكا العل يبل هاللويا سمكا يخبر هاللويا اتزفوس سمكا يبارك اتزادحن سمكا يبارك هاللويا أبزر لخمو እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይባርክኩም ቤትኩም መንፈስ ቅዱስ ይምላአዮ ልብኩም መንፈስ ቅዱስ ይምላአዮ ፍቅረ አምላክ አውሽትኩም በመንፈስ ቅዱስ ይፍሰስ ዛንጎዚያ ናይ በረከት ንግሆ ይግበረልኩም ዛ በረከት ዚያ ጸጋ ዝመል አላ ጊዜ ይግበረልኩም ዛ ጊዜ ዚያ ልብኩም ሰላም ክርስቶስ ዝመልኦ መዓልቲ تخونلكم قبرنا أملاخ يخون كل خاتكم أقدمه بقويتنا مدحنينا يسوع كريستوس سلام قبلكم يفتو لما عالتي تبقى قاتاميو قد مخلط شح عمد قويتنا مدحنينا يسوع كريستوس أبزا مدر مسيو نبي يرسالم كأت خلو تناي موداتا جزي كلهم يسوع زخبر لا ساعات هوسانا بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ብሮኽዩ እናበሉ ዝባረኽዎ ሆሳዕና ማለት ይርሐሰና ንጉስ መጽዩልና መባልዕትና ይግበሮ ንዓና ዝኸውን ይግበሮ ማለት ሆሳዕና ለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ናብ ኢየሩሳሌም አትዩ ኣብ ቤት መቅደስ አትዩ ተባላሽ ያዝነበረት ቤት መቅደስ አጽሪዩ ነተማ ባዘባላሽ ዋጉ ሐሉ ወቅዑ አውጽዩ አጽሪዩ ከምት ተቃል አምላክ ዝብሎ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ምእንቲ ክፍጸም ተዝኾነ ንኹሎም አውጽዩ ድማ አጽሪዩ ነታ ቤት ጸሎት ከም ዝገበራ ኣብ አድማ ሕሙማት ከም ዘሕወየ እትቃል አምላክ የዘንትወልና ስለዝሎም ሆዛናይ palm sunday ዝብሎ ስለዚ ኣብዘ ዘለኹሞ እንኳዕ ናብዚ መዓልቲ እዚ ኣብቃዓኩም ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለ ከም ዝኸበረ ንጉስ ከም ዝኾነ ሕጂውን ንጉስ እዩ ንሱ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ይወድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ንስሙ ይኹን አምላክ ካላይ ዕድል ሂቡ ከምዚልና በመስመር ክንራኸብ ስለዚ ፈቀደ ክብርን ምስጋና ንዑ ሆቦ ይፈቱ ምንም እዚ ቴክኖሎጂ ከምዝ እንተዘይከውን ኣብ ገገዛና ኮፊልና ምንም ዘይንራኸበሉ መገድ ምኾነ ነይሩ ግን አምላክ መገድ ኣለዎ ንኹሉ ስለዚ ምንም እኳ በአካል ተዘይተራኸብና በዚ መራኸቡ ብዙሓን ክንራኸብ ምኽኣልና ንአምላኽ ኣዝየ ዘመስግኖ ከምቲ ተኣኪብና ብሓንሳእ ንአምላኽ እነምልኾ እኳ ኣይኮነን ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ብፍላይ ጋሻ ግዲ ኮይንና ክሳዕ ንለምዶ ከዓ ቁሩብ ድንግርግር ይብለና እዩ ግን ኣብ ፀጋ አምላኽ ክሳዕታ መዓልቲ ምእካብና እግዚኣብሔር ዘምፅኣ እሞ ሓቢርና ብሓንሳእ በአካል ተረኺብና ንጎይታ ክሳዕ እንሰግደሉ እዚ እግዚአብሔር ሂቡና ዘሎ ኣፍ ደገ ክንጥቀመሉ ኢና ክብርን አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣፍ ደገ እዚ ድማ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይዲና ነዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ኣብ ልበይ ከካፍለኩም ሒዘዮ መፅየ ዘለኹ ብዛዕባ እግዚአብሔር አምላኽ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ካብቲ ባህርያቱ
ንሱ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ክንመሃር ቅድሚኡ ግና ጸሎት ክጽልይ ይደሊ ኩላትና ብዘዘለና ያ ኮይና ህድእ ኢልና መንፈስና እክባቢልና ሓሳብና ምስ ጎይታ ክንዛረብ ንቁርብ ሰከን ንቁርብ ደቃይቕ እግዚአብሔር ቃሉ ከፍተልና በቃሉ ገይሩ ክዛረበና በዲስታንስ ኳንተ ተፈላለና መንፈስ እግዚአብሔር ግን ርሑቕ አይርሕቆን እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ቀረባዩ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ቤትና ኢዱ ክትመጽእ ኣብ ቤትና መንፈሱ ክመጽእ ኣብ ቤትና መንፈስ እግዚአብሔር ክድህስሰና ዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ምሕዋይ ናይ ምንቕቓሕ መዓልቲ ቃሉ ሰሚዕና እንተባባዓላ መዓልቲ እምነትና ትውስኸላ መዓልቲ ክትኮነልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንጽልይና ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝሃብካና ነኽብረካ ባኻይና እንወሳወስ ባኻይና እንነብር ባኻይና ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ስለቲ ማዕለያ ዘይብሉ ፍቅርኻ ስለቲ ንኣና ዘርአኻዮ ኩሉ ሰናይ ነኽብረካ ኣሎና ባኻይና ተዓቂርና ዘለና ባኻይና እግዚአብሔር ሰናይ ኮይኑልና ብህይወት ዘለና ምሕረትካ እዩ እግዚአብሔር ንስኻ ከም ግብርናን ከም መገድናን ኣይትኸይድን ምሕረትኻ ትፈልቱ ብምሕረትካ ጼርካና ኣሎኻ ብምሕረትካ ንነብር ኣሎና ብምሕረትካ ብኣጸድካ ተተኺልና ኣሎና ብምሕረትካ ብእምነት ኣሎና ብምሕረትካ እዩ እግዚአብሔር ንዓብ ምሕረትካ እግዚአብሔር ምስጋና ንህብ ኣሎና እግዚአብሔር በዚ ንግሆ ዝኸዓ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ብመንፈስ ተረኺብካ ንነፍሲ ወከፍና ንውሽጥና ክትዛረቦ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር ልብ ሰብ ሕሱም እሞ ሰብ ንሰባ ያስምዖን እዩ ንስኻ ግና ክትስማዓና ትኽእል ኢኻ እቲ ጥዑም ድምፅኻ ስማዓና እቲ ዝልውጥ ድምፅኻ ስማዓና እቲ ዝፍውስ ድምፅኻ ስማዓና እቲ ኩነታት ዝቕይር ድምፅኻ ስማዓና ኣተሓሳስባና ዝልውጥ ድምፅኻ ስማዓና እግዚአብሔር ንስኻ ተዛረበና ሰብ ክዛረበና ይትሕደግ ሰማይ ከፊትካ ተዛረበና ቃልካ ንደልለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃሉ ልኢኹ ካብ ጉድጓዶም ኣናገፎም ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ቃሉ ልኢኹ ማእሰርቶም ፈትሐ ተባሂሉ ተጻሒፉሎም ቃልካ ልኢኽካ ፈውሰና ቃልካ ልኢኽካ ኣጸናንዓና ቃልካ ልኢኽካ ካብ ማእሰርቲ ፍትሐና ቃልካ ልኢኽካ ካብ ሞት ኣናግፈና እግዚአብሔር ያው ዝኾነ ቃልካ ላኸልና ዛ ንግሆ እዚኣ ተመሊስና ንዝክራ ንግሆ ትኹነልና ከም ካልኦት መዓልታት ተቖፂራ ትሓልፍ መዓልቲ ጥራይ ትኹን ከምቲ ያዕቆብ ምስ ተራኸብካዮ ዛ መዓልቲ እዚኣ ፍሊቲ መዓልቲ እያ ዛ ቦታ እዚኣ ፍሊቲ ቦታ እያ ኢሉ እምኒ ምልክት ዝገበረ እግዚአብሔር ምልክት እንገብረላ ፍሊቲ መዓልቲ እንዝክራ መዓልቲ ፈውስ ንቕበለላ መዓልቲ እግዚአብሔር ንስኻ ኣብ ዘዘለናዮ ተረኺብካ ለውጢ እትገብረላ መዓልቲ ክትከውን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩነታትና ለወጥ እግዚአብሔር ኣምላኽና እነሆ ናብ ንቡር ምለሰና ሪስቶር ግበረና እግዚአብሔር ዓለም ተሴራ ኣላሞስ ስብራታ ጸግን እግዚአብሔር ነዚ ኩነታት ናይ መወዳእታ ነገር ግበረሉ ካብ ደረቱን ካብ ልክዑን ኣይሕለፍ ንስኻ ኣብ ሰማይ ኮይንካ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ነገራት ክልወጥ እዩ እግዚአብሔር ነገራት ክልወጥ እዩ ንስኻ እንተ ተዛሪብካ እሞ ወኣምላኽ ነዚ ዘሎ ኩነታት ዓለም ተዛረቦ ብቓልካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩነታት ለውጦ ወጎይታ እነሆ ንህዝብኻ ምልክት ድሓን ግበረሉ ካብ ክፉእ ሓልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜ እዚኣ ኣዝና ንመስግነካ ብቓልካ ስለትዛረበና ጎይታ ስለዘይተሓድገና ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ኣሎና ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና
أببتنا يسوع كريستوس أخبره او منفس قدوس نبيتنا ملعيو او منفس قدوس نلبنا ملعيو او منفس قدوس ندقنا ملعيو او منفس قدوس بملات أببتنا تملالس او منفس قدوس حيل خاقلت زا معلت زيا معلت غايا ناتكا معلت يا منفس قدوس بوك جيابهير بصحنا مسانا سلازلخا تمسكن بشم يسوس آمين كبرنا أملاخ يخون قدسان أبزز اللخمو لو مدما اجزيابهير كزاربنا اتقال أملاخ لو من نريو بزعبا حاد كابت بحريات أملاخ اجزيابهير ببحريو زي لوت أملاخ كم زخونه إنا خنري اجزيابهير أي لوتني كل خلوت اجزيابهير أي لوتن كله غير سب كلوت وزر كلوت كوناتات كلوت لعلن تحتن كبل كله نجر كم زي تصبغ أيوك خون كله እግዚአብሔር ግን አንዘል ዓለም ዘይልወጥ አምላኽ እዩ ኢሚታቢሊቲ ይብልዎ እግዚአብሔር አይልወጥን እዩ ሓደ ካብቲ ባህርያቱ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ በሓደ ጊዜ ከም ዝርከብ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ እግዚአብሔር ከም ዘይመውት እግዚአብሔር ኩሉ ኸኣሊ ከም ዝኾነ ሓደ ካብቲ ባህርያት ናይ እግዚአብሔር ካ እግዚአብሔር አይልወጥን እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ አይልወጥን እዩ በባህሪው አይልወጥን በፈቃዱ አይልወጥን በኺዳን በተስፋ አይልወጥን ጥበቡ አይልወጥን ጽድቁ አይልወጥን ቅድስናው አይልወጥን እትዘይልካ ኃይሉ አይልወጥን حقٌ سهل ናይ እግዚአብሔር አይልወጥን እዩ ፍጹም እግዚአብሔር አይልወጥን እቲ ታሪክ ናይ ደቂ እስራኤል ክንሪኦ ከለና ኣብ ግብጽ ን400 ዓመት ኣብ ባርነት ምስ ጸንሑ እግዚአብሔር ሓራኽ ገብሮም ምስ ደለየ ካብ ባርነት ከውፅኦም ምስ ደለየ ንባሪኡ ሙሴ ኣብ ከረን ሲና ተገሊጹሉ በሓዊ ቆጥቋጥ ተገሊጹሉ مستقلصلو دما كلخكاي نعا ناب ግብጽ ክትከይድ ኢኻ ነቲ ብስመይ ተሰሚ ህዝበይ ድማ ካብ ግብጽ ከተውጾ ኢኻ ኢሉ ክልእኮ ምስ በለ ሙሴ ብዙሕ ተኸራኺሩ ዓቕሚ ኣይኮነን ሓይሊ ይብለይን ተዛረባይ እውን ኣይኮንኩን ብዙሕ ምስተቃትዕ ግና እግዚአብሔር ኮንቪንስ ገይሩ ተኣምራት ገይሩ مسرعي حراي كغيدي إلو أمعرف سلسة زات مسكدنا حراي كغيدي مسبلغن موسى زحاتو تحطو قالو أمعرف سلسة هيك بتقص 10 سلسة جميرنا خنريو خلنا موسى دمانا أملاك إنه نبدأ إسرائيل مسيح أملاك بوتاتكم نابخاتكم ليوخلني مسبلكم سمو مانيو انت بلونس انت يكبلومي بلو تقص 14 أملاك كان موسى اتزلخوي زلخو بلو بلد من دك إسرائيل اتي اللخو نبخاتكم لأخني بلوم بلوم أملاك دما وسيخون موسى بلون دك إسرائيل كم زبلوم اجزيابير أملاك بوتاتكم أملاك أبراهام أملاك إساك أملاك يعقوب كأنا بخاتكم لأخني إذن زل عالم سميو نولد ولدو خاء مذكرتايو إلون موسى من يمولي أغكان تبولو نسي تلغن الله خير الله كيدا اكزياب هير كمزيلكم من يلي أغكان تبولين من يشمو انت بولو نس انتاي كبلوم مسبولو تزلخو زلخو اتعلخو ليخلني ازيو شمي ازد ما يلوطنيو نزل عالم نسيو شمي
نولد ولدو نسيو شمي اللهو زبل شمي إلو نموسي خلقو خلون ري إذا اللهو إذا اللهو زبل ويكا اللهو زبل سمك زيابهير أملاح كابزل عالم نزل عالم زي لوت وتروه اللوي أملاح مخانو زقلت سمك زيابهير كم زخوانه نقلبلو اللهو قبل كله I'm present كابزل عالم اللهو حجي اللهو نزل عالم كا اللهو أنا زي لوت أملاح وتروه اللوي أملاح كم زخوانه إزقل صلو زلو وتألخو زبل سمك زيابهير بتنا إبراهيم خنريو خلنا يهوه زبل قاليو يهوه زبل ألخو تزلخو يزلخو زبليو زيابهير وترو زي لوت زي محايش زي كاير كل جزي حاده زلالماوي أملاح بحرياتو يلوت حيلو يلوت አይደክም እግዚአብሔር ፍቅሩ ይልወጥ እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ንዘላለም ዘይልወጥ አምላክ ከም ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሽሙ ኣለኹ እዩ እቲ ኣለኹ ዝብል ሽሙ ክገልጾ ዝኽእል ሽም ንእግዚአብሔር ኣይተረኽበን እቲ ያሃዌ ዝብል ሽም ኣለኹ እቲ ዘለኹ ዘለኹ ዝብል ሽም ውን እግዚአብሔር ኣይገልጾን እዩ ባህሪያቱ ጥራይዝ ነገርና ተባህሪያቱ እንታይ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አምላክ ከም ዝኾነ ኩሉ ግዜ ህልዊ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር የለን ዝበሃለሉ ሰዓት ከም ዘየለ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ ይዘርኤና እግዚአብሔር ወትሩ ህልዊ ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ወትሩ ህልዊ ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይምስክር ኣብ ተፈላለየ ቦታ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አምላክ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንሱ ከም ዝኾነ ክምስክረልና ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9:2 ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻስ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ይብል ኩሉ ኸየለ ካብ ዘለዓለም ካብ ርሑቕ መጀመርታ ካብ ቁጽሪ መጀመርታ ዘይብሉ ሰዓት ካብ መወዳእታ ዘይብሉ ቅድሚት ንድሓር ካብ መወዳእታ ዘይብሉ ድሓር እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘላለም ኣይትልወጥን ኢኻ ካብ ዘለዓለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ካብ ዘለዓለም ንዘላለም ከም ካልእ ትለዋወጥ ኣይኮንካን ኩሉ ክለዋወጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ኣይልወጥን እዩ ملأخت غيترفو تلواويتهم يوم ملأخت معرقهم حاديقهم يوم ملأخت تلويتهم يوم ملأخت تدربيهم يوم قد سماي تغيروا كنتات تلواويتيو نقستات متيوم نقستات كيدوم يوم حيالات كدوخمو ترأيهم عبيت خواردو ترأيهم تواردو خلعلو لوت كخون كل جزيل لوت يالو من لوات نقر اللو معالتي يخون ليتغا يخون እግዚአብሔር አምላክ ግን አይልወጥን እዩ አምላክና አይልወጥን እዩ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አምላክ እዩ አብዛ ምድር እዚያ ክንነብር ከለና እኳ ትማልን ሎምን እዚ ኩነታት ኩሉ በበይንዩ ትማል ካልእ ነይሩ ሎም ካልእ ኮይኑ ሎም ካልእ ኣሎ ጽባሕ ካልእ ክኸውን እዩ ነገራት ክቀያየር እዩ ሰባት ይቀያየሩ እዮም ሎም ኣሚንካዮም ጽባሕ ክጠልሙ ክኽእሉ እዮም ሎም ጥዑማት ኮይኖም ጽባሕ ሕሱማት ክኾኑ ክኽእሉ እዮም ተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ አምላክ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣነ ያሃዌ እቲ ዘለኹ ዝበለ አምላክ ግና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዘይልወጥ አይልወጥን እዩ አምላክና እንቋዕ ዘይልወጥ አምላክ ኮነ ጣዖታት ይቀያየሩ እዮም ካልኦት አማልክቲ ይለዋወጡ እዮም ሓንሳእ ከምዚ ሓንሳእ ከምቲ ይኾኑ እዮም ናይ ጣዖታት አማልክቲ ሓንሳእ ይመሓየሹ እዮም ሓንሳእ ከዓ ይወድቁ እዮም ብናይ ፊሎሶፊ ሰብ ስለዝኸዱ ብሰባት ተማሃዙ ስለዝኾኑ ሰባት የመዓራርይዎም እዮም ካልኦት አማልክቲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት
اتنا إسرائيل أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب جنا أملاخ أبو غويتنا يسوع كريستوس جنا كابزل عالم نزل عالم زي الوت أملاخ نايكيدان أملاخ إيو كبرنا أملاخ يخون أما مزمور داويت 100 كاب تقص عسران حمشتنون جياب هير كم زي الوت أبو أميتولنا قالو كاب تنتي نمدر سرت كايا سمايات كأجبر هذا وكايوم نساتهم كتوف يوم نسخة جنات نبر كلهم كم كدان كبليوم كم لبسي ختلوت أميها كلوات ونيوم نسخة جنا كم قدم كا إخا عمتات كا كتو أي ودأن إلو قال أملاخ يمسكر كل غلوات مغاني الزارب مدرن سماين كوا خلوات قبرا داو جزياب هير كل خلوات حدا قزي سماي كم على باخ تقلليو مدري غم سمعي كتمكخيا كل خلوات يخلهم على با كم كدان كبليو جزياب هير قنا سم جزياب هير قنا نزل عالم تون عقم بيو نزل عالم سم جزياب هير ينبر جزياب هير قنا كل قزي خم قدميو فورو وايل وطن محراتو وايل وطن كيدانو وايل وطن تصفو وايل وطن جزياب هير كابز العالم نزل عالم زي الوط أملاخي إذا حج زنببنا يوم مزمور داويت 100 نقويتنا مدحنينا يسوع كريستوس ون بتنبيت زتفت سمتن بيت مخانو أب إبراويان معرف كلته أب إبراويان معرف حدا نرخبوينا كله خد كيرويها كله خم كدان كبلي كله خلوات نسخاقنا يسوع ود أملاخ كم قدم كا إخا إلولو أب إبراويان بعلوا ناي إبراويان صحافي معرف 10 يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالمن نصيو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالمن نصيو أي لوطنيو ناي كيدان أملاخي كبرنا أملاخ يخون لذا أملاخنا يلوطن زلواوت أملاخ يبلنا نزل عالم هياو كوينو زنبر نزل عالم تانيعو زنبر أملاخ إذن لنا أبرا يوهانس معرف 10 حادون اتخال أي تفقات تمحتم مستفتح شوعات تمحتم دحريوك أتسئلو زمت شوعات تويو إيو بزعبات شوعات تويو أبتخال أي ويو مسمتة تخال أي تفقات مسمتة بزعبات زياب هير كزارب كله اتم 24 شماقلتات ليتن معالتنا بقدم زياب هير زئمن ونقر انتاي كم زغونا نقرنا كله زياب هير زيلوت أملاخ كم زغونا يمزئمنو እግዚአብሔር هير أملاخ اتم 24 شماقلتات 24 ساعات كل جزي بزي مقورات نسخا እግዚአብሔር زي تلوت أملاخ إخا يمزبلوه እግዚአብሔር ببهاري وايل وطني اتقال تنبيبنايو اتم اب قدمي أملاخ أبزفاونتم تقميتم زلو 24 شماقلتات كأ يبل اب تقص 16 معرف 10 حدا رأي يوحنس وزلوخان زنبركان كل تخيل እግዚአብሔር أملاخ وزلخان زنبركان كل تخيل እግዚአብሔር أملاخ زنبركا زلخا نزل عالمكا اتنبر زيت الوت نتعب سلطان كاسلز وسد كايو سلز نجس كان نمسكنا كالونا نابلو بجنبارهم تدفيهم نأملاخ زغدو او እግዚአብሔር زنبركان زلخان نزل عالمكا اتنبر إلهم نእግዚአብሔር كسوغدو لخلوتم 24 شماقلتات نري زغرم እግዚአብሔር አይልወጥንዩ እግዚአብሔር አይልወጥንዩ ዝለዋወጥ ሰብ ተስፋ ትገብረሉ ዲኻ ባህሪኡ ዝቀያየር ሰብ ልብኻ ተውድቀሉ ዲኻ ዝቀያየር ሰብ አሚንካዮ ዝተአማሚንካ ክትነብር ትኽእል ዲኻ እግዚአብሔር ግና ዘይቀያየር ልብኻ ወዲቕካ ምስኡ ክትነብር ትኽእል ኢኻ አሚንካዮስ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ዘዋፅዩ
እግዚአብሔር ባዕሉ ንርእሱ ከም እምባ ከም ከውሒ ገይሩ መሲልዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዘይነቃነቅ ጽኑዕ انت متاك ساوصن حكا انت متاك ساوصن حكا انت متاك ساوصن حكا محرت انت دلغاس محرتو اوصن حكا انت تملسكاس محرتو صن حكا كيدانو انت صفون انت تملسكاس اوصن حكا اي قايرنيو انقع زقاير املاح هيكونه تمالي رينا يولم انت تغير الناس انتي مخنا زقاير انت زغون املاح إلنا نصوعون دفرت اي مرخبنان أملاخنا أملاخ إسرائيل حدا خابت زي لوط باريوت زي لوط مخانو زي كير مخانو صنع مخانو زلالماوي أملاخ مخانو كاب زلالم نزلالم نسو مخانو ندك إسرائيل كقلت الله خلنا موسى انتايلو أنا اتزلخ يزلخ مسبلو انت قتيل انتايلو أملاخ بوتاتكم أملاخ من أملاخ أبراهام أو تتوعي بلن أملاخ يساق أملاخ يساق ترى يكونن أملاخ يعقوب أملاخ يوان كل جزء زي لوط أملاخ ناي كيدان أملاخ مس أبراهام كيدان ذاته أملاخ كيدانو زي لوط مس يساق كاخيدانو زي لوط مس يعقوب كاخيدانو زي لوط اتخيدانو خان خي لوطو خاب زلعالم نزلعالم نحدثو سبات تلويتهم كودكو خلو نتخيدان يفرس ومن السجناب كيدانو صنيعي نبر نتخيدانو هاي حدثو አይልወጥን እግዚአብሔር አምላኬ አይልወጥንዩ አምላኬ ዘላለማዊዩ አኽራናት ቋነነይ እንተበሉ ምሕረት አምላኬ ግናነነይ አይብልንዩ አሃው ሕቋ ካብ ዘፈሮም እንተጋዓዙ አምላኬ ግና ካብ ዝፋኑ አይግዕዝንዩ እግዚአብሔር ሕያውዩ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አምላክ እዩ ያዕቆብ أملأختو كمسكر كله بزعبا بحري እግዚአብሔር ዘይልወጥ مخانو تزاريب له كم زيلو صبغ وهبت ملو وهبت كاب لعلي ايو كابتي لوطي ويس ممللاس صلالوت زيبلو ابو برهاناتيو አይልወጥንዩ እግዚአብሔር ሎም ሰናዩ ትማልኻ ሰናዩ ጽባሕ ድማ ሰናዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሰናዩ ኢሉ መስኪሩ ያዕቆብ ጽብቁ ህበት ካብ ላዕሊዩ ሰናዩ ህበት ካብ ላዕሊዩ ካብ ላዕልኻ ክመጽእ ከሎ ሎም ጽብቁ ህበት ሂቡ ጽባሕ ሕማቕ ህበት አይህብንዩ እግዚአብሔር ምምልላስ ለውጥ የብሉን ምምልላስ ጽላሎት የብሉን ጽላሎት ሓደ ግዜ በቅድሚኻ ይኸውን ጽላሎት ሓደ ግዜ ብድሕሪኻ ይኸውን ጽላሎት ሓደ ግዜ ብትሕቲኻ ይኸውን እቲ ጽላሎት ይቀያየር እዩ ምስቲ ብርሃን ይለዋወጥ ቃል አምላክ ክነግረና ከሎ ያዕቆብ ጋር እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ስኸም ጽላሎት አይኮነን ለውጥ የብሉን ሓንሳእ ናብዚ ሓንሳእ ናብዚ ሓንሳእ ናብቲ አይከይድን እዩ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አቦ ብርሃናት برهان مسكونسي أسر ጸልማት ዘይብሉ ካልእ ዝበሃል ካልእ ጸልማት ዝበሃል ዘይብሉ ሙሉ ብርሃን ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብርሃን ዝኾነ ኩሉ መዓልቲ ብርሃን ዝኾነ ካብ ዘላለም ንዘላለም ብርሃን ዝኾነ እግዚአብሔር ዘይልወጥ አምላክ እዩ አምላክ ክነግረና ከሎ ኣብ ጢሞቴዎስ እንደገና ሻድሻይ ምዕራፍ ጥቅስ 16 ንሱ በይኑ ዘይመውት ኢልዎ ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረአዮ ክሪዮውን ዘይክእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን አሜን ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንሱ በይኑ ዘይመውት ክብል ከሎ ወትር ህልዊ ዘይመውት ወትር ህልዊ ዘይልወጥ ብርሱ ህይወት ዘላቶ ዘይቀያየር زي بلاشو زي أرق زي موت كبل كله إرجان كله ملوات كله يزلوي እግዚአብሔር ፕሮሰስ ኮይኑሲ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዝኸይድ አይኮነን ወይና ማዕበል ወይና ተለወጠ ዝኸይድ አይኮነን አምላካይ ማዕበልን እዩ ሓደ ትምርትታት ንሰምዑ ኣለና እግዚአብሔር ዘይፈልጥ ነይሩስ እናፈለጠ ይኸይዱ ዝብሉ ትምርት ኣሎ እግዚአብሔር ጥበብ እናወሰኸ ከም ዝኸደ ዝዛረቡለው እግዚአብሔር ይፈልጥን አይፈልጥን ይዝብሉለው እንድዕታ አምላኾም ከም እንተ ኮይኑ ይፈልጥን አምላኽናተ አምላኽ እስራኤል
أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب جناي الوطن كل زخل كل زفلت أب كل بتاب حدا جزء زركب زي الوط أملاخ يا أملاخي زي موت وتره اللوي زي الوط بروس هيوت زلاتو نسو سب كريو زي كل أب زي قرب برهان زنبر إيو سلازي زياب هير يا هاوي إيو اتزلخ يزلخ زبل زي الوط أملاخ كل زخل أملاخ إيو أب حدش كيدان قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس بزعبار اسق الزارب كله نزل شمز تتقيم الله يسوس كريستوس بعلو أنا يا هاوي إيه إلو الله أنا إلو أنا زبل يسوس كريستوس تتقم الله قال اتزلخ يا زبل أبولي كيدان زلوك زيابير تتقم الله قال كلتيو حدي يا هاوي زبلي ويتران مدحنان يسوس كريستوس أب حدش كيدانون زي الوط أملاخ مخانو بستفلا عليه جزء بفلا يا وانجيل يوحنس دقاقيمو تزاري بلو أنا نحكي قندويني أنا مقدن حقن هيوتني أنا برهان علمي أنا انجرا هيوتي أنا أنا زبالو يسوس كريستوس يهوي اتزلخو يزلخو تمال زنبركو حجون زلخو نزل عالم زنبر مقد خمز نبركو تمالي لمون مقدي تمالي حق خمز نبركو لمون حقي نزل عالم حقي تمالي انجرا هيوت كمز نبركو لمون انجرا هيوتي نزل عالم انجرا هيوتي اي الوطن يسوس اي الوطني يسوس تمالي انجرا هيوت لوم انجرا هيوت نزل عالم انجرا هيوتي يسوس كريستوس تمالي مدحاني لوم مدحاني نزل عالم مدحاني دياب هير اي الوطن يسوس كريستوس اي الوطن منفس قدوس اي الوطن كبرنا املاخ يكون دياب هير اي الوطن ابوبتو خنكم لذا قال املاخ تسمعوا زلهم تتملخوا املاخ نا اسرائيل املاخ زي الوط املاخ زي تألم املاخ زي قاير املاخ تصقع كايو زمك حكا املاخ دقف زغونك املاخ نسو ياو زغون املاخ كايو انت زي توكل كايو لما توكل له زت امامن كوحي زت امامن املاخ ايو كبرنا املاخ يكون እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ አርባዕተ ነገራት ከነግረውኩም እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ኪዳኑን ተስፉን አይልወጥን እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ኪዳኑ ይልወጥ ተስፉኻ አይልወጥን ሰባት ተስፋ ይቦኻሞ ድሓር ዓቕሚ ይውሕዶም ወይ ሓሳቦም ይቕይሩ ይጠልሙኻ ነገስታት ተስፋ ይቦኻሞ ሓይሊ ይውሕዶም እቲ ዝሃቡኻ ተስፋ ከይገበርዎ ስቕብሉ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ግዜ ምርጫ ክኸውን ከሎ ምረፁና ክብሉ ከለዉ ዘይህብዎ ተስፋ የለን ምረፀኒ ጥራይ እምበር ካብዛ ድኽነትካ ብድድ ከብለካ ምረፀኒ ጥራይ እምበር በቃ ግደፎ ሽግርካ ሁሉ ከምዘየለ ክገብረ ጥራይ ሽመይ ምረፃ ጥራይ مس مرز كذا عد جبر الكا قدفه ده جبر الكا نجار يلا كله بقى سلام كجبر الكا يمزبلو تحسوا مسيح مس مسؤونكم يخب أكبات يرون دين عالم كحزة يكونوا كم حيشلكم سلام كبكم كفوسكم عالم قال زي تبكم سلام أنا خبكم خم تناي قويتان يقدح أنا مسيحي كبلي زلازي كم يبلغ تسفاي بوغا مو استخاخا مسيلك مرج أمس قبر كلام أبتابو تخف مسبولو تسفاخا كله خجبرو خمسة يكون مليسو مين أقولها كلام مغنيات يمشوا بتزبلوا كله أي قبرو الكلام تغيرت يوم سبات سلزخون ودخومات أملاخ جنا كيدانون تسفون زي الوت زبالو زقبر أملاخ أبزداق معرف شو عته تقصد الشعته نرأيه بحبو التزاربة كأملاخ بغالو التزاربة كأملاخ
تسفى ذهبك أملاخ كنا تاتكوا أنت تقياير نجراتكوا خمسين كم تنتخونه أملاخ هاي الوطن نتذهب وتسفى خجبر كلة زلوا حادة نسو هي وجزياب هير ترحي أبزدا قم معرف شو عتة تقصد شعته جزياب هير أملاخ كا نسو أملاخ كم زخونه نزفتون تأزازون زحلون كسع شح ولدو محرت زقبر كيدان زحلو أمون أملاخ كم زخونه فلت كيدان زحلو أمون أملاخ اجزيابي هيريو إلو يزارب سلازي كيدان زحلو أملاخ ناي كيدان أملاخ ناي تسفى أملاخ تسفو غاز فتصم أملاخ تقدم زبالو تسفاتاتو كله بيسوس كريستوس غيرنا أنا ذهبنا كله تسفاتاتو حقيو بدن أملاخ كلوت ألن زي كلا كل التقال غيرو زيابير برؤسو غمز محلك قال كم زاتوه تنزا أزازن كتسفان حق إنك زيابير حقيو زبالو زقبري زيابير تسفاي هي بيفتصموها زيابير ناي كيدان أملاخي أما صحف قدس كنا نبب كلنا ناي زيابير كيدان أبز فترة نريو ناي زيابير كيدان ناي آدم كيدان تبعي لزوع ناي نوح كيدان تبعي لزوع ناي أبراهام كيدان تبعي لزوع ناي موسى ناي حق كيدان تبعي لزوع كيدان الناس أبصبنا خن كيتكلنا مودات حدش كيدان زبل نركبنا إذا خيدان زي خلنا أنت دارينا يا غم جمرة نقدم زاتو خيدان إتا خيدان تي أيو أب حدش كيدان زفت سما ننوح زاتو خيدان يو أب حدش كيدان زفت سما نأبراهام زاتو خيدان يو أب حدش كيدان زفت سما زيابير كيدان وايلو وطني زيابير تصفو وايلو وطني زيابير قالو وايلو وطني قالو زلالماوي زبالو زقبر أملاخ كيحسو سبا يكونن كيتعسك أود سبا يكونن زبالو زقبر أملاخ تزاربو زفت سما أملاخ حيل وحيد وا خي قبرنا التصفو حيل وحيد وا يفلتني تبا وحيد وا اسم خرخاب قال عيل منن يجزيابير زبالو زقبر أملاخ كل زغيل أملاخ سلازي أملاخ سلازي الوط كيدان واي الوطنيو أملاخ سلازي الوط تصفو واي الوطنيو جابير أمونيو ندك إسرائيل يلوم ندك إسرائيل حنسا تحت وردو حنسا نلعل خديبو حنسا كوغرم رمو بزح عينت يمزخون وانيرو بفلاي أبتن بيت مكياس كنرأي خلنا منم اجزيابير كم زلون اجزيابير زبالو زي قبر أملاخ كم زخونن يم قوت يرمو أتكيم كان نايلهم من اجزيابير من تايجير كالنا زيابير أو تخاتعوه أبوي تقولوني أبوي تخوينا كبرته أبيلو مزازكم أبيلو فقرهم نبيتي دربيهم ما خيدكم بما قدهم كيدكم دحركب لهم كله أنا زيابير أيلوت إن يمو أتم دك يعقوب سلزاي تفاكم منيلو زي تفاكم أنا خيدان سلز حلو تزارب كوا سلز قبر ينبر سقاتكم سي كم تتغدون كم تقبرون زلهم زقباكم تفاتي أنا كنا نايكيد أنا أملاخي أيلوت إني غمغاتكم أيكون كون أملاخ سباي كونن أملاخ أيلوت إنيو كيدان ما يتعلمني أملاخ أي كيرني خدا حسابي كيرني حسابي كير أيلو كالنا جراي قبرني أملاخ أمون إيو أملاخ ناي كيدان أملاخ إيو كبرنا أملاخ يقول أمون مخانو كابي يومت ينتهلنا جزيابير سلا زي الوطي جزيابير سلا زي الوطي أمون أما مزمور داويت معرف 4 تقصى عسرته نصدق خاوشت لبي أي حباكون أمون مخانكا مدحانكان نقركو سهل خان حق خان نتعباي محبر أي حباكون داويت كزارب كله بزعبها مزرب صغايبلكن بزعبها خزارب كله غص أمون مخانكا سلازرا أخو أمون مخانكا خا نجيرة يبل زيابير أمونيو أبزل لكم مخينكم اجزيابير أمونيو بالسكي اجزيابير
ኣይልወጥንዩ ኣምላኸይ ኣይልወጥን እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ኣይልወጥን እሙንዩ ኩነታት ጽብብ እንተበለ ኩነታት ጽልምት እንተበለ ኩነታት እንተ ተቀያየረ ኣምላኸይ ኣይቅየርን እሱ ስለ ዘይቅየር ኣይጠፍእን ንሱ ስለ ዘይቅየር it's not ካባይ ኣይኮነን it's not because of me it's not ኣይኮነን ኣምላኸይ እሙን ስለ ዝኾነ ኣነ ኣይጠፍእን ኣቱም ቤት እስራኤል ዘይጠፋኩም ኣነ እሙን ስለ ዝኾንኩ እዩ ኣይጠፍእን ኢኻ ከመይሲ ኣምላኽ ዘይልወጥ ኣምላኽ እሙን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 3 ነዚ ደጊሙልና ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓያሉ ኻባኻትኩም ዘይእሙናት እንተኾኑ ግዲ እንታይ እዩ ባህርያዊ ሰብ ዘይእሙን ክኸውን እቲ ዘይእሙናት ምዃንኩም ዶነት ናይ ኣምላኽ እምነት ኮንቲ ይገብሮ እዩ ኣምላኽ እሙን ስለ ዘይኮንካስን እሱ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እሙን ዘይምዃን ናትካ ንዕኡ ዘይእሙን ክገብሮ ኣይክእልን ኣምላኽ ዘይልወጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሎሚ እሙን ጽባሕ እሙን ዘለዓለም እሙን እዩ እሙን ስለ ዝኾነ ተስፋ ጌርና እንመላለስ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጊዜ ኢሉና ኣሎ ተመሊሰ ክመጽእ ኢሉና እሙን እዩ ክመጽእ እዩ ማራናታ መጽእ እሙን ስለ ዝኾነ ኢና ንምድሓና ተመኪሕና እግዚአብሔር እንተዳ ኣሚንካ ሓጢአትካ ክሓትገልካ ብወደይ እንተ ኣሚንካ ሓጢአትካ ክርሕቆ ናተይ ጽድቂ ክበካ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እሙን ስለ ዝኾነ እንታይ ንገብር ንኣምኖ ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኺብካ ኢልና ጎይታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኺበ ኢልና ንኣምን ኣምላኽ እሙን ስለ ዝኾነ ከታልለና ከቀባጥረልና ኢሉ እግዚአብሔር ኣይዛረብን እዩ ዘይገብሮ ኣይዛረብን እዩ እግዚአብሔር كعشونا يلو እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር ይብሉን አምላኽ ናይ ኪዳን አምላኽ እሙን አምላኽ እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 13 ንሕና እንተጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክሕድ ኣይከኣሎን ይሞ ንሕና እንተጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክሕድ ኣይክእልን ይሞ እሙን ኮይኑ ይነብር ኣሎ ንለዋወጥ ንኽእል ኢና አምላኽ ግን ኣይልወጥን እዩ نحن أنت تلمنا يا أملاح قنا يتألمنيو نحن أنت تلوتنا እግዚአብሔር አይልወጥንዩ نحن أنت تلمنا يا نسون رؤسو خحدا يكالونيو أملاحيو أملاح بمحلا مس أبراهام كأتخلص بمحلا بخيدان كأتخلص كاب رؤسو زعبي كاب زعبي سلازيل أملاح مس أبراهام كيدان كأتخلص برؤسو محيلو كيدان آتيو እግዚአብሔር سلازيل وات كأخيدانو صنعيو أبقى الآية تسلونكي معرف 3 تقص 3 كم زي له جناخة تزصنعكم من كاب كفو زحلوكم من قويتا أمونيو زيابهر أمونيو زي لوت سلازخوانه immutable سلازخوانه unchanged زي كير سلازخوانه زي لواوت سلازخوانه كيدانوها أيلوتني زي لوت سلازخوانه እግዚአብሔር በባህሪው እተባህሪናቱ زي لوت سلازخوانه እሙን ምዃኑ ተዛረቦ ተስፋ እሙን ምዃኑ ርግጽ አይልወጥን እግዚአብሔር ስለ زي لوت ካ ምሕረቱ ኣብቶም ዝፈርህዎ ንዘለዓለም እዩ እግዚአብሔር ክምሕረካ ምስ በለስተ ተዓይሱ ይመልሶን እዩ ምሕረት እግዚአብሔር እሙን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ምሕረቱ ካ ኩሉ ግዜ ንዘለዓለም ቁሩብ እዩ ቃል አምላኽ ኮሚሉሎ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ጥቕስ 10 ስለዚህ ኣኽራን እኳ እንተዘበሉ ኮረቢት እውን ነነይ እንተበሉ ኣኽራን ዘብሉ ድዮም እቲ ፖሲቢሊቲ ንርአዮ ኣኽራን ክዘብሉሲ እቲ ፖሲቢሊቲ ጸቢብ እዩ ምናልባት ቮልካኒክ አክቲቪቲ እሳተ ገሞራ ገለ እንተዘይተፈጢሩ መልክዖም ክቅየር ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ግና ኣኽራናት ኣይቅየሩን እዮም
أبت عدنا بتجزاوتنا نريهم آخران زمانات حليفو عمتات حليفو نريهم ما وتقجلهم كدم يلوم إلى نرقبهم أي كدونه ما يلقسونه كل جزء اللو كرابيت كل جزء اللو كرابيت مالت نشتي كرن مالتي نشتي كرن عب خرن أخرانا ينكساقوسونهم جنا أخرانا تكون ننين تبلو أخرانا تكون تجعزو أخرانا تكون زخونة نجار تخونو كخونو أي كلون يوم جنن تخونو كوا possibility له أخرانا تكعزو possibility له أخرانا تكقنو possibility له أخرانا نناي كبلو من كتكات مدرك خون كله أين أنا قنبلهم سبات كنا أنا قوليهم عبيتي أب تاريخ زرعنا يو كنا أنا أي كلني نبلو إجزاء كاب سروز منقصو أب تاريخنا له دحر 7 عمد ناي كومونيست مرحيت أبراشاز نبره نمول عالم زجازة كومونيزم بس ما عاد تزود دقيق كاي أحسبني نيرو at some point إجزاء كنا كرامبل جيرو فركش كشيل زابيلو أنكت كيتو كم كرن زمسل فلسفنا كم كرن زمسل حيلي كم كرن زمسل سلطانا معاس يوم زنكساقسو زبهالو خنكساقسو كقعسو خلو كنقانقو خلو خم كمسرتهم ترى يوم ينقانقو يوم كم يزبل زلو إساياس أخرانات تقوان تزبلو كربيت وننين تبلو محرتايسي كاباخي أي كزبلنيو اكزياب هيرقن هاي النغانغنيو كما خرانات ززبلو هاي زبلنيو اكزياب هير نزل عالم زي لوات أملاك سلازخوانا محراتو غا نزل عالم محراتي قابل عليها خسي هاي كزبلنيو محراتي كاباخي هاي كيدنيو اكزياب هير محراتو نزل عالم ايو اتم زمرو باروت خزمرو غلو اكزياب هير محراتو نزل عالم يمو امسقنوو محراتو هاي زبلن كيدان سلامو دمانا ناي ايبلن اتي زرح رحالكي اكزياب هير يزارب الله اخراننا ناي انتبلو كورابيتون انتزبلو محراتي قنا كاباخي اي كزبلنيو يبل املاخ هاي لوطنيو سلا زي لوط محراتو هاي لوطنيو تمالز محركه املاخ لموني محركه ام محراتو دا يكوننا نزلنا بمحراتو دا يكوننا بهوت دويلنا زلنا محراتو دا حنت معلت قودي لي يفلتيو حنت دقيق معلت محراتو نرئ لنا معلتي ناتو لوهات ناتو سهل نرئ لنا محراتو خابز العالم نزل عالمي ورح خمص ورح خاتو عمد كمص عمد كتكا محرت እግዚአብሔር ግና አብቶም ዝፈር هو يسلطن محرت እግዚአብሔር አይልወጥን محرت الله ننا يايبلني نزل عالم እግዚአብሔር محاري سلام محرتو ينا ننبر زلنا نكو تسينا قص እግዚአብሔር كندل خلنا حدش محرت እግዚአብሔር نهيوتنا زحدس محرت እግዚአብሔር يمص قلت عنكفنا ودق كنبل كلنا وشتنا خغو خلو እግዚአብሔር محرت كات امينه مصالو خنبل خلنا እግዚአብሔር كل حاتياتنا يمحرنا حاتياتنا انت تصفصفه كسعل على انت بصحقوا نحاتياتنا كله كمحر زخل እግዚአብሔር قالونا اي لواوطني كل غزي يتملس يزبل محرتو يودان زمرتي زميروم محرت እግዚአብሔር كገልጽዎን كبصحዎን አይኩልኒ محرتو يودان محرتو خذكر كله بحبلني لبي يحقوس ناي كلنا لبنا بزخ حقوس يقبو املاخنا زي الوط املاخ سلازخونه محرتو خان زل عالم زي الوطيو እግዚአብሔር لوم يمحركا እግዚአብሔር صباح يمحركا እግዚአብሔር نزل عالم يمحركا بمحرتو اب اصدو تخيلو ختلمع كم زلمع سيه بمحرتو يلمعكا እግዚአብሔር بمحرتو فرخ تفري يقبركا يفريكا فرا صدقي تفري يقبركا بمحرتو it's not because of you بمحرتو محرت እግዚአብሔር عبيب محرت እግዚአብሔር افرديو زمكح
محرت እግዚአብሔር ፍርድ ክመጽእ ከሎ ነቲ ፍርዲ እዚ እዩ ዝግባአካ ነይሩ ግና ይሕለፍ ሓዲገዮ ኣለኹ እናበለ ምሕረት እግዚአብሔር ምሕረካ ክብርን አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ዝፋኑ ክብ ለጠቕ አይብልኒ ዝፋኑ ንዘለዓለሚ ዕቤቱ ንዘለዓለሚ ዝፋን እግዚአብሔር ጽኑዕ እዩ ስልጣኑ ድማ ንዘለዓለም ዓብዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ዕቤቱ ድማ አይልወጥን እዩ ሎሚ እግዚአብሔር ዓቢ ጽባሕካ እግዚአብሔር ዕቤቱ ዝቕንስ አምላኽ ኣይኮነን ዕቤት እግዚአብሔር ሎሚ እግዚአብሔር ዓቢ እዩ እቲ መዝሙራትና ክንዝምር ከለና ምሕረቱ ይውዳእኒ ንብል ብሓቂ ተረዲዩና ክንዝምሮ ደስ ብለኒ መሊስና እውን ንዝምሮ መዝሙር እግዚአብሔር ዓቢዩ ስልጡን እዩ እግዚአብሔር ዝፋኑ ንዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ዝፋኑ ኣይነቃነቕን እዩ ንብል ንምንታይ ኸም ዝኸውን ተልና እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ እዩ immutability እግዚአብሔር ኣይልወጥን እዩ መዝሙር ዳዊት 93 ጥቅስ 1 ጀሚርና እንተንቢብናዮ ነዚ ነግረና እግዚአብሔር ነጊሱ ግርማ ለቢሱ እግዚአብሔር ለቢሱ ሓይሊ ተዓጢቁሎ ዓለም ከይትናወጽ አጽኒዕዋሎ ጥቅስ 2 ዝፋንካ ካብ ጥንቲ ጽኑዕ እዩ ንስኻ ካብ ዘላለም ኢኻ ጎይታዬ وحيز العلو وحيز دمصوم العلو وحيز همام العلو كاب دمص بزح مايات كاب سلطن معبلات بحري እግዚአብሔር اب العلي يسلطن لعل معبلات يحيلو يزبلتلو لعل معبلات مسكراتو ازي امنيو ጎይታዬ ንቤት ካስ ንዘል ዓለም ቅድስና ይግብኦ ይብል ስለዚህ ዝፋን አምላኽ ካብ ጥንቲ እዩ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም እዩ ቁጽርን ግዜን ሰዓትን ዘይብሉ ካብ ዘለዓለም ካብ ርሑቕ ዘለዓለም እግዚአብሔር ዝፋን ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ዓብይ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ ዝፋኑ ኣይነቃነቕን እዩ ዝፋኑ ስልጣኑ ኣይጎድልን እዩ ስልጣኑ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር እዚ ሁሉ ሰማይን ምድርን በስልጣኑ ዓቂርዎ አለ በስልጣን ቃሉ ዓቂርዎ አለ ሓንሳ ቃሉ እንተዝስሕብ ዓለም ብምሉእ ፍርክሽክሽ ምበለ ኩሉ ከያስ ምኾነ ምድር ምስ መኸኸት ከዋኽብቲ ምወደቁ በስልጣን ቃሉ ግን ዓቂርዎም አሎ እግዚአብሔር ዝፋኑ ኣይንቕንቕን እዩ እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ዝፋኑ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እዩ እግዚአብሔር ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ፍርዱ ኣይልወጥን በጽድቅን በሐቅን እዩ እግዚአብሔር ዝፈርድ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ ሳህሉ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እዩ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ ኪዳኑን ተስፉኡን ንዘለዓለም ጽኑዕ እዩ ዝነብር ዝፋን እግዚአብሔር ክብለጠቕ ዘይብል ንዘለዓለም ጽኑዕ እዩ ስልጣኑ ከዓ ንዘለዓለም ዓብዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እዛ አምላኽ ዝኸምነምልኽ ኣብቲ ልብና ኣብቲ ውሽጥና እምነት ክህልወና ገጥ ዝበለ እምነት አምላኸይ ኣይለዋወጥን እዩ ዘፍርሃኒ ነገር የብለይን እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ምሕረቱ አባይ ኣይልወጥን እዩ እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ ናይ ኪዳን አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ስለ ዘይልወጥ እሙን እዩ እሙንነቱ ኣይልወጥን እዩ እግዚአብሔር ኣይቅየርን እዩ እግዚአብሔር ኣይልወጥን እዩ ስለዚህ ድማ አነ እምነት አለኒ ሕጂ እምነት አለኒ ንዘላለም እምነት አለኒ ጽኑዕ እምነት አለኒ ከመይሲ አምላኸይ ኣይልወጥን እዩ ኢልና ገጥ ክንብል እደልለሁ አብሰስ ዘለናዮ አምላኽ ካይልወጥን እዩ አምላኸይ ኣይልወጥን እዩ አምላኽ አብርሃም ኣይልወጥን እዩ አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ ኣይልወጥን እዩ አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ ኣይልወጥን እዩ እዩ እግዚአብሔር ስለዚህ ኩነታት እንተተቀየረ እዚ ዘሎ ኩነታት ከምዝን እንተኾነ ሕማም አሎ ማዕበል አሎ እዚ አሎ እንተተባለ ደውበል አምላኸይ ኣይልወጥን ኢልካ ደውበል
قال እግዚአብሔር አምላኽ መክብብ 10 ጥቅስ 4 መንፈስ ገዛይ ኣብ ልዕሊኻ እንተ ተላዕለ ትዕግስቲ ንዓበ ኣበሳ ተህድኦ ያሞ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ሎም መልእኽተይ እዩ እግዚአብሔር ስለዘይልወጥ እትልዑል አምላኽ ስለዘይልወጥ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ብኹነታት ስፍራኻ ኣይትሕደግ بزمت معبل سفرة يتحدق بتسلمات سفرة يتحدق ببرهان سفرة يتحدق بمعالتي سفرة يتحدق اكزياب هيري بلالو سفرة حاز صنع ايتنا غانا بفرهات ايتنا غانا بچنكات ايتنا غانا اكزياب هير عملا خيل وطنيو نايكيدان عملا خيل وطنيو تصفى ذهب عملا خيل وطنيو هي اكزياب هير يا هاوي اكزياب هير زلخ زبله اكزياب هير አይልወጥኒው እግዚአብሔር አይልወጥኒው መንፈስ ገዛኢ እንተ ተላዕለካ መናፍስቲ እንተ ተላዕለኻ ትዕግስቲ ንዓበ ኣበሳ ተህድያ ስፍራኻ ሓዝ ናይ ጸሎት ቦታኻ ሓዝ ቃል እግዚአብሔር ቃል ተስፋ ሓዝ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠካ ቦሆን ኣይትነቓነቕ ክሓልፍዩ እግዚአብሔር ከሕልፎይ እሙን እግዚአብሔር እሙንነቱ ኣብ ሕቶይ ኣትንዩ ኪዳኑ ኣብ ሕቶይ ኣትንዩ ዕቤቱ ኣብ ሕቶይ ኣትንዩ ምሕረቱ ኣብ ሕቶይ ኣትንዩ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ኣይልወጥን ኣብ ኣምላኽ ጽናዕ ኣብቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ጽናዕ ሓዞ እምነትካ ሓዝ ኣጽንዕ سفرة يتحدق دلع النجارات هلو كوميلو انت تلع لك منفس جزاء انت تلع لك معبل تتلع لك كنتات انت تلع لك بيكونمون انت متى بزون انت متى بتون انت متى بسرح مسانون انت متى سفرة يتحدق أمون إيو እግዚአብሔር አይልወጥን ይወት ናይ ኪዳን አምላኽ ሓዞ ስፍራኻ ይትሕደግ ስለዚህ ህዝብ አምላኽ ኩነታት እኳ ብቅድሚ ዓይንኻ እንተ ተለዋወፀ ንስኻ ግና ስፍራኻ ይትሕደግ ኣይትናወፅ ኣብቲ ዘይልወጥ አምላኽ ተወከል ቃል አምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ እተን ዘለዓለማውያን ቀላጽሙኻ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ አምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ ዘለዓለማውያን ቀላጽሙ ዘይደኽማኻ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ክብል ከሎ ኣብ ትሕቲኻ እተን ቀላጽሙ ሓቂፈናኻ ንሱኻ መንበሪኻ ኣእዳውኻ ሒዘናኻ እን ዘለዋ አምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ ዘለዓለማውያን ቀላጽሙኻ ኣብ ታሕቲ ክሓቅፋኻ ክሽከማኻ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ስለዚ ስፍራኻ ይትሕደግ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ጽናዕ قال እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መወዳእታ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ጥቅስ 4 ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ክገብር ዝኽእል ካልእ አምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን እግዚአብሔር ንዝጽበይዎ ተኣምራት ይገብር እዩ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝና ኣይተዘነየን ዓይኒውን ኣይረኣየቶን ከም አምላኸይ የለን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ናይ ኪዳን አምላኽ እዩ አምላኸይ ተንዘላለማውያን ቀላጽሙ ብታሕቲ ኣለዋ እግዚአብሔር ናይ ጥንቲ አምላኽ ናይ አብርሃም አምላኽ ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ አምላኽ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንበሪኻ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ሓጢር ጸሎት ክንጽልይና ቦኻ ክንወድእ ኢና ክብርን ጎይታ ቀጺሉ ከይትኸዱ ድሕር ጸሎት ከይትኸዱ ቀጺሉ ናይ ደቅና ፕሮግራም ኣሎ ንደቅና ኾፍ ኣቢልኩም ክከታተልዎ ኩልኩም ወለዲ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ኣብዚ ዘለና ኣብ ቤትና ኮይና ደቅናኻ ከም ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ ክሰምዑ ክጽልዩ ነተባብዓዮም እግዚአብሔር ይባርክኩም ሓጢር ጸሎት ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላኽና አንታ ዘይትልወጥ አምላኽ ዘለዓለማዊ ዝኾንካ ናይ ኪዳን አምላኽ እሙን አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ዘይውዳእ ዘይንቕነቕ ምሕረትካ እግዚአብሔር ተመስገን ስለዚ በዚ ምሸት በዚ መዓልቲ በዚ ንግሆዚ ዝሃብካና ቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር ሰብ ብርእሱ ኣይብርትዕን እሞ
እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ብጸጋኻ አበርትዓና ብጸጋኻ ደግፈና ኣብ እምነትና ደው ክንብል ኣብ ስፍራና ደው ክንብል ብጸጋኻ ደግፈና ኦ ጎይታ ኩሉ ክብርና ኢኻ ንበካ ጸሎትና ስለ ሰማዕካ ተመስገን ብስም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩም ምውጻእኩም ምድቃስኩም ምትንሳእኩም ይሓሉ ካብ ኩሉ ክፉእ እግዚአብሔር ይሓልኹም እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ሞገሱ ይግበር ክፉት ናይ በረኸት ሰማይካ ኣብ ልዕሊኹም ይግበር እዚ በረኸት እዚ بسم أبون ودن منفس قدسنا بالعلم نفس وقف منبر الله تباركه بسم يسوع آمين I am glad you guys are able to join me in this beautiful Sunday, because the Bible says today is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Did you know that when you are happy and satisfied and rejoicing in the Lord, every Welcome, 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 people of God and the MAEEC youth. I am so excited to be here with you guys, and I'm glad you guys are able to join me in this beautiful Sunday, because the Bible says today is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Did you know that when you are happy and satisfied and rejoicing in the Lord, every problem that seems so big or so giant disappears all of a sudden? When you are rejoicing, you are allowing the Holy Spirit to work in you and your life. So join me today for a segment called Overcoming Fear. This is a second part of what we have discussed and what we've talked about last week, and stay tuned. Next up, we have worship coming up. But before we go to worship, I want you guys to get your Bibles, to get your notebooks, and to get your writing utensils. And we'll be right back after the worship. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief.
last week we talked about Psalms 91 and how the Word of God is our protection. The Lord Himself is our protection during hard times. So today we're going to dissect the second part of overcoming fear. So I want you guys to join me with full attention with believing and trusting God. And before we dive into the Word of God, let's take a moment and open with prayer. Father, I thank you so much for your goodness and kindness. We ask, Lord, by the power of your Holy Spirit, that you will give us enlightenment, show us your word, show us your truth, so that we may know you and know you deeply with all of our hearts, Lord. Enlighten our hearts that we may see you through these scriptures. Encourage those who needs to be encouraged during this time. Please edify us by your Spirit. Keep us, protect us. In Jesus' name, amen. It's kind of obvious what's happening right now in our world. It's almost unavoidable to not know and to not hear what's taking place. It's not only taking place in one area of the world, but this pandemic is happening all over the world, and it's so hard to avoid not to know about it. And I think you guys all know, even the younger to the oldest know what's happening. Coronavirus is happening, right? But as Christians, how do we view what's happening in the world? That we know that there's fear taking place everywhere, and fear is the opposite of God. The Bible says that we need to overcome fear. You know, the Bible talked about fear thousands and thousands and thousands of years ago. Fear is not our portion. That is not what God wants us in our life. There's all the things that we need to overcome fear, to overcome anything and everything that happens around us or in the world is written in our Bibles. The solution is found in the Word of God. What is fear really? But then the opposite of fear is faith. And we're going to talk about what faith is compared to what fear is. And we are believers and children of God, and we are called to believe, to have faith in the Lord. That is our number one and biggest assignment, is to protect our faith. Faith is defined as complete trust in God and the Word of God. Faith is not knowing what's going to happen next, but trusting in God in the midst of everything. For some reason, that satisfies the Lord. Whenever saints in the Bible, whenever men of God in the Bible trusted God in the midst of the hurricane, in the midst of the circumstances, in the midst of things breaking everywhere, when it seems like God was so pleased with His people when they trusted Him. God is the same yesterday, today, and forever. And he wants us to trust Him in this time. There's so many things happening, distresses, there's panic, anxiety, people not knowing what to do. They're going about it all the wrong way. But as people of God and as children of God, we are called to live a higher life in the Lord Jesus Christ. And that life is called a believer's life, a life of faith. Just like David. David was a young boy who trusted the Lord. He was a mighty warrior and trusting God. Even though David was a young boy, his faith was like a giant. You know, Goliath was a big guy, but he had small faith. But David was so small, but his faith was bigger than his size, his heights, what people saw about him. And that's exactly what God wants us to be in this time. He wants us like David. We might be small, we might be insignificant, we might be youths, you might be young, but God wants, the biggest thing that God wants in your life is to have faith in Him in the midst of the fire, in the midst of the wilderness, in the midst of things happening, things attacking. He wants us to trust Him. He wants to assure us that it's by faith that we overcome everything around us. In our life, anything can happen, but by faith, the Bible says anything is possible. This is what the Bible says in Mark 9:23. To those who believe, anything is possible. Are you one of those believers that you think and you believe God in the midst of the circumstances, in the midst of all the news and all the reports, that you're willing to stand alone and believe God among the population, among the society? Are you a believer? Are you a believer? See, are we really believers, or have we just been coming to church and to play religion? Religion kills our faith because it puts us into a place of routine, doing the same thing over and over and
over again and not challenging our faith. But this is a real situation, a real lifetime to really put our faith into the test. The Bible says in 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. You see, if you really understood the heart of God, we would not fear. God is love. The Bible says God is love, and everything that he does is out of love. Fear, on the other hand, is all about punishment, punishing somebody, killing somebody, terrorizing somebody, and robbing somebody through fear. The enemies, the devil's number one weapon, according to the Bible and the Word of God, is fear. Before the enemy attacks, he sends fear to cripple and terrorize the people. When people are scared, they lose power. When people are scared, that's when the enemy comes and attacks and robs and kills and destroys. You know, when we look at the Israelites in the Old Testament, when the Israelites were being attacked by their enemy, the Lord always told them, do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid, because the Bible is clear that more than, in the Bible, more than 365 times in the Bible, it says, do not be afraid, do not fear. When the angel of the Lord came to Mary, the first thing he said to her was, do not be afraid. When angels came in the Bible and visited the people that they were told to visit, the first thing they would say was, do not be afraid. There's a reason why God is sending a message to his people not to be afraid, because when there is fear, God cannot really work. That is putting a stop in God. But rather than fearing, when we have faith, we are allowing God to work on our behalf. So today I want to encourage you guys to allow God to work in your behalf, to allow God to heal you, to allow God to protect you outside of fear. You know, when we put fear aside and when we trust him, we have to trust that God loves us. We have to understand that God loves us and he wants to protect us during this time, because we belong to him, because we are a child of God. We are birthed by him. We are born by him. That's why, again, I will say that word because it's such a powerful word. It says, God does nothing. I want to assure you guys, God does nothing outside of his love. And we are born because he loved us. The Bible says, for God so loved the world, he gave his only begotten son. So that means God loves you. He gave his only begotten son so that you may believe in him and have eternal life. You know, when we believe in the love of God, when we take stand and know that God loves us, every fear disappears, because it says that whenever we think about being punished, or whenever we think about something bad is going to happen to us, that shows that we are not taking faith at that point. We are not standing in faith, but rather the Bible says, have faith in him. And the Bible says that it is impossible to please God without faith. So if we want to please God and we want to walk according to his will, according to his plans, we have to take heart and believe in this moment. And when we believe, we can rescue so many people around us. Without believing, without having faith, we cannot do any of those things. The Bible assures us that we are the light of this world. You know, a light means of the one that shines. When there's so much darkness and evil, and this virus is an evil thing, right? It's killing people, it's destroying people's lives, it's stopping people from going to work and coming to church to worship. But you know what? In the midst of everything, you can trust and believe that God is in control, because your life is in the hand of God. Your life is not in the hand of your job. Your life is not in the hand of the news. Your job is not in the hand of the money that you have in your account. You know, there will come a day when all of that is going to go away. But the Lord says, but God says, trust in me. Your life belongs to the Lord, and you are protected. You are kept. You are highly favored. You are blessed to be his at this time, because you have a real weapon, and that weapon is your faith. Your faith. The enemy cannot shake your faith. If a person believes, if the person believes in the Lord Jesus Christ, he will not be shaken. So I encourage you guys to take heed in this day, to stand strong in faith. And I'm going to read one more scripture.
I defined faith earlier. Faith means complete trust in God. And the opposite of faith is fear. Fear means to be afraid, to be terrified, to be distressed. And none of that is what God has called us to do in this world. The Bible says we are overcomers and we are conquerors. We have been called to overcome fear, to conquer anxiety, to conquer terror, to conquer distress, to conquer depression at this time, because we belong to God and our life is His until the day we go home and be with Him. Fear has nothing to offer. Faith has everything to offer. If you fear, nothing will be done. If you fear, there's no fruit. It's empty. There's nothing. Fear has nothing to offer you. But faith has everything to offer. Faith has all the things that are promised is done by faith. Everything that God has promised us is done by faith and believing and trusting God. Even our very own salvation is because of faith. To be born again, you have to believe. It's very simple. God has given us the principle of faith that allows us to experience everything God has for us is done through faith. Without faith, it's impossible to please God. Without faith, it's impossible to have and receive anything from God. Everything that God has for us is through faith. So stand strong in your faith. Believe God in this hour. Trust in Him. Because earlier I was speaking and I was talking about the definition of faith, and I said faith is a complete trust in God, to completely trust Him that He has you, He's keeping you, He's protecting you, He's guiding you, He's your shield, He's your provider. Without God, there's nothing that we could do. Our faith, I said that earlier, I'll repeat it again. Our faith is not in our bank accounts. Our faith is not in our jobs. Our faith is not in our degrees. Our faith is in the Lord, and your life is in the hand of God. And this is what God wants you to be sure of. You belong to Him, trust in Him, and He will keep you, He will protect you, He will guide you, He will pour out your spirit upon Him. I believe that gets God so excited when we believe Him. I think He just wants to shower us with His Spirit. He wants to shower us with all the things that He has for us when we stand in faith. Because all the people in the Bible, they stood in faith. Even though they were small, they had a mighty faith in God. Look at David again. David was a small guy. He was a child, but he had a strong faith in God. And because of his faith, he was able to slay the big giant Goliath. And your faith, you might be small, you might be a youth, you might be still growing up, but yet you are not limited to believe and to be an influencer around your generation by your faith. David took that rock by faith, took that stone by faith, and he killed Goliath all the way. So you are able to kill everything that is around you that does not belong to God by faith, by speaking against it in Jesus' mighty name. Even this coronavirus has no power over us, because the one in us is greater than the one in the world, the Bible says. There's the power of the name of Jesus, because Jesus lives in us. And when we speak the name of Jesus by faith, even coronavirus has to obey. Even any virus, any sickness, illness, or disease has to obey when we speak in faith. And I encourage you guys to speak forth in faith. Anything that has happened, some of you guys might have lost your jobs, you might be distressed, or you might know somebody who lost a job during this time, you don't know what to do. But guess what? You could encourage them and give them hope that God is in control. He's a God of miracle. He's a God of wonder. You don't know how the Lord is going to provide, but if you believe, you don't know which way He will come, but He will come through. We don't know if He's coming from the east or from the west, but we know that He will show up. When Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown in the fire,
The fourth man came walking in them, and that man is Jesus Christ. They don't know how he came, where he came from, through what he came from, but all they know is that when they opened their eyes to see, there was a fourth person standing among them, and he was protecting them. And the same way, Jesus Christ, we don't know how the help of God is going to come. We don't know how the aid of God is going to come, but we know it's coming. We know the Lord is with us. We know that He is protecting us. If you truly believe and trust in God, He is with you. He's mighty in power. He's your provider. He's a life-giving spirit during this time. So I encourage you guys to stand strong in faith. Put on the armor of faith. So we're going to go into prayer. We're going to pray. Please stay tuned. If you stretch your hands toward the screen, the Spirit of God is here and He is working right now. By faith, join me in this prayer. Father God, I thank you so much for your goodness and kindness. Thank you so much for this mighty word today, Lord. Thank you for equipping us and teaching us how to destroy the greatest virus, which is fear. Fear in people's hearts, fear in people's minds, fear in people's tongues, Lord Jesus. We are not called to spread fear. We are called to speak life and to spread faith, Lord. I pray in the mighty name of Jesus that you would strengthen your people. You would strengthen your children to stand in faith during this time. We cancel every work of the enemy. We cancel the agendas of the enemy that is causing fear to happen, panic to happen, Lord. In the name of Jesus, it shall be done because we believe, Lord. Protect your children. Cause your children, Lord, by pouring out your spirit, Lord. Fervently cause your children to be bold, to take a step into knowing you, to operating in faith, Lord, to standing strong like David, like those who have done it in the Bible, Lord. I ask in Jesus' mighty name, Lord, no weapon formed against your people shall prosper. Anything that has been sent that is not from you, from the dark world, Lord, from the kingdom of darkness, will be destroyed right now in Jesus' mighty name. We stand in faith right now. I stand in faith right now. Lord, I pray your people are praying and calling out your name, Lord, that you will intervene during this time. We don't know if you're going to show up from the east side, from the west side, from the north, or from the south, but we know one thing, that you're coming through, because in the midst of the impossible, we serve a God that makes anything possible, and we call upon the name of Jesus, who is able to save us, and we call your name and declare your name right now in Jesus' mighty name. So protect your children, protect your people, Lord, and I stand in faith that I believe that in the last days your word says that you will pour out your spirit upon your sons and daughters, that your sons and daughters will prophesy, will see visions and dreams, Lord. I pray, Lord, that age and that time, that hour, that generation is now. Pour out your spirit where there's fear being poured out, there's evil being poured out, but yet you are pouring out your spirit upon your children, to those who believe, Lord. Awaken your generation, revive your generation, Lord. Get the hearts of your people, get the hearts of your children, so that they may stand in faith and do the works of the Lord that they have been called to do in this time, Lord. I thank you because you are able to accomplish this. I pray in Jesus' mighty name, by faith, what you have said has been done. You are working and operating and all to fulfill your will, Lord, in this time and season. And I believe that your will is good for your children. Your will is love, and your will is love for your children. Thank you so much. We thank you, Lord. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Thank you guys so much for tuning in. I believe the Spirit of God spoke to you guys, and I pray that you do the same thing, encourage other people, and continue the discussion going. You know, after this video, stay tuned on the screen. Discussions will come, questions for discussion will come up if you look below, and I pray now I ask you to take some time after this video to go over these questions, to discuss, to go over these verses in your Bibles and to discuss them with your parents or your siblings around, and go over these questions go over these questions and take some time, because the Spirit of God in this hour and this season is speaking to us, and every direction is found in His Word. So follow the questions and continue your discussion. Thank you so much for tuning in. Until we see you guys, may the grace and peace and fellowship of the Holy Spirit be multiplied upon you. This is how we fight.
is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles.